Assalamu alaikum, урматтуу Бишкек Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн 28 ноябрь 2020 жыл авторынок Рийом. Бул чыгарылышта биз сиздерге япошкалардын бааларын билип бермекчибиз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, азыр кар жаап атат туугандар. Биздин тартышыбызга дагы бир аз тоскоолдуктарды жаратат албетте. Ошентсе дагы жакшылап тартып көрсөткөнгө аракет кылалы. Ушул Toyota Subaru Forester үлгүсүндөгү автоунаадан баштайын. Subaru Forester жылы 2002, баасы $5000, коробка автомат 0500 91 96 11. Биз туугандар кийинки унаага өтөбүз. Бул Honda Accord Universal. Пробег 256 000 км, жылы 2001, объем 2.3, $4600, 0551 27 20 70. Toyota Ipsum, жылы канча? Жылы 2003, пробег 175 000 км, объем 2.4, без вложения, баасы $6500, 0559 13 32 02. Коробка автомат. Салонун тартып көрсөтөлү. Так, салонда азыр туугандар дөңгөлөктөр турат артында багажда. Зимний дөңгөлөктөр бе? Ачсаңыз багажды. Кышкы дөңгөлөктөр. Же бул жактан ачыла беле? Мына туугандар 4 дөңгөлөк, кышкы дөңгөлөк, бул дагы кошулуп берилет. Байке канча болор баасы? Болор баасы $6200. Subaru Forester. Пробег 99 000 км, жылы 2001, $4200, 0501 33 81 82. Коробка автомат. Силердики байке? Болор баасы канча? $4000, Болор баасы туугандар $4000. Toyota East. Пробег 177 000 км, жылы 2003, объем 1.3, коробка автомат, расход 7,9 литр, $4400, 0554 55 41 98. Subaru Outback. Пробег 217 870 км, жылы 2004, объем 2.5, баасы $7000, 0508 48 81 86. Коробка автомат, расход 12 литр. Ассаламу алейкум. Байке, болор баасы канча? Канча кылып бересиз? $6,500 кылып берем. $6,500. Болор баасы $6,500. Honda Spada. Пробег 270 000 км, жылы 2005, объем 2.4,
Bası 8200 dollar. Коробка автомат 0709 750 887. Assalomu alaykum aka. Bo'lur bası qancha? 8000 dollar. Qancha? 8. Bo'lur bası tuğandar 8000 dollar. Без вложения, je вложения qila turgan jeri bormi? Вложения yo'q tuğandar. Honda Odyssey Absolute. Жылы 2003, объем 2.3 газ, бензин, коробка автомат 5000 доллар. 0701 70 22 65. Subaru Forester 7400 доллар, пробег 270 000 километр, коробка автомат, объем 2 куб, расход 12-13 литр, 0501 70 79 99. Булар бас қанша братан? Қанша түшіп бересіңер? Эми реальный клиент чықты дейлі, ошондо қанша қылып бересіңер? 65. Булар басы 6500 доллар. Все. Toyota Estima. Жылы 2002, 6500 доллар, 0706 01 00 81. Расход 11-13 литр, коробка автомат. Салонын тартып көрсөтөлү. Assalamu alaykum байке. Булар бас қанша? 6'ga bereriz. 6'ga бересіз. Булар басы 6000 доллар. Срочно сатылат туғандар. Honda CR-V. Пробег 131 300 километр, жылы 2001, коробка автомат 6100 доллар. Родная краска 0705 11 14 51. Honda Stream. Жылы 2001, 0559 900 886. Bası tuğanдар, bası 4650 доллар. Родная краска. Toyota Ipsum. Жылы 2003, пробег 380 000 километр, коробка механика, объем 2, 6100 доллар, 0700 888 73 80. Honda Step. Жылы 2002, bası 5800 доллар, 0706 10 76 81. Коробка автомат.
Honda Fit. Жылы 2002, объем 1.3, 4,5 мың доллар, 0709 65 58 86. Вариатор, расход 6-8 литр. Кейінгісі туғандар. Honda Fit, жылы 2003, 1.3 объем, без вложения, 4,5 мың доллар, 0709 65 58 86.